Onde siasa cha Meru chionekete takaite kunyia kinyani ni kiri siasa chieye kiberi na kinya siasa cha munini wa ngavana amwe na kinya rwarera kuganwa ka kaunti ya Meru na jangi ja maingi ni kwithiritwe gukioneka kumata ontuko ore gukia siasa iji igeta na mbere mwandiki wetu wa Ntito Muthurumuri Kinkurukini akwithirwa agituonereria na njira ya undene uria bububomba kwithirwa bukiremia uritingugi bwa kaunti kumania na uria kwithiritwe kuri na ngaukano kiri atongereria. Siasa nandi garukite na kwa rwimbo muringi na ini bawe Ambagagurie wana MCA ne motongeria itomuruete afuro ndai kwa bana ganduri orwimbo runa ntomweru Solidarity forever nangamana kawera. Iyi nicho siasa cia Meru nandi musiasa onde agikucia mukanda jweta rutere rwawe 048 Nyambene County weka makofi Nyambene County weka makofi Nyambene County indi ara nyonguru mite nikire rutere rwa ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na rutere wa seneta wa Meru Kathuri Murungi runande nurwate runene rwa siasa rwarukuonekana ndene kaunti ya Meru seneta Kathuri Murungi ena ruthio miru wawe roka kobi oversight ontuba kuthuja ngavana ya seneta irege katiba ya Kenya article 96 article 94 ni ugeta bunge ka oversight na ikireti bunge senate na national assembly. Article 96 ya katiba neo ya create nyamoto gweta senate house of senate na ngogeto era number 1 ne ko oversight mbesiri kuma Nairobi ikejaye uga mashinani mpathori kisiasa cionekana ndene assembly ya Meru rutero rumwe rutongeretwo ni munini wa speaker Mwendali na mutongeri wa baraba nini mbunge neji ne Mwenda Githiri. Now our president is Excellency William Samoei Ruto na arabure bomenye ibwato chokerie mpanga Meru na chokwa aiyetwe eya agachenjia but our governor atachenjia kinyaka arathukire nkuluki uria akaririra ari na ara senate na naete muntu muthuku maindayana nkuruki nyerera twamuretete senate kabanya tonere Meru metropolitan kwa bomuno turerwa general tuna so many generals from Meru kenda tuna thirikari iguthomana na thirikari ira nene kendo undictator bobo Meru bitu gwarire ni dictatorship that njia ward itiona maendeleo nonto ntekwina rwimbo rwa governor that yakithe ward itiona maendeleo nonto MC wa kithe ward na kuyokosoa mantwira ya kuendelea kuriku na ndenda kwira Meru mwanka na arua governor atathoma county government act kwa ati kumenya governor nsimbi buru leo ni othine era twina yo Meru na ou eshimiwa bangi bauga inkoromba thirikari yetu nene anene betu president na deputy owe patutegere Meru twithine nene kethira iguturetere igwitwa Meru metropolitan iniretwe tutetheke wananchi batige kurira nontu kona cionthe antu betu abakurira So tugea kureterwa Major General wa Meru agaika Meru mutaratarene boya agaika MCAs boya agaika MPs boya agaika mwananchi actually nya boya zaidi nontu tukona Major General ura ari Nairobi badi na ikire mikakati na systems ikuritango iboya aja nandi bagwa chumeng owenga vano thotu kwenda kurekebisha hata utaona vile utafezi hiyo maneno either ndaba option ithatu option ya mbere Meru Metropolitan Services MMS number 2 boitekerie tu ni muntu kathita na abu bwa muchokia number 3 koremania to invoke article 1 of the constitution ire kuwa all power belongs to the no wethire wethete meya ya maingi muno withite kanisa ere ku saiti barabara ite mira kana barabara ite bakanywa no soka kuramba nonto wa bishop ngo kwelenga awe yerete ugawi kwa senate renge enko na eta senate wewe toka ndio na twaende tirenge twamuni akathita renge na tutekwelenga na heshima wapo kuona hii barabara bauyuritie barabara bauyuritie rende turero oyoria ndi turoyorie no tende ne ariku yau na nandi kwenda kuonania kathari mutongeri wa baraba ingi Evans Mawira achumire na MCA bangi Solidarity forever nangamana kawera Baba kiwa
aja bakigwata mbaru ngavana Kawira. Isi impeachment batu as at now tutikuona kwina any reason kana ina merit kana nyaro aliaru tutumanya naru kumira but batu as at now au tokalitwinde we have no reason kuthogani nyagu impeach governor Meru na tenga vanaki kinya county secretary atathiria kinya mweri jumu ofisine nende araero kanya ga gusava Meru na nanengerwe kanya kinyawe alitengo gya wera nenke ko turenda batu ya assembly kuga turi behind the governor no ntumantoira twaugire tugetekanirie tugite ni twagitire na MCAs tutera thina na governor na tuli tayari kuruta ngugi na governor. Kikundi giki kia MCA bauga boguti thina ina oversight role tutimandite in oversight relationship chiantu turi na mandate that deputy governor akaumira akauga kwina thina batu we are willing to oversight na tumenyi na thina yumite na nate ejejete atu thaiki county assembly Meru na ratu focusite na ramathoni yetu yari ikona bro tumbike kugwatana na governor kuba wiki maendeleo ndene ya ntura chietu chothe na bora MCA area Indio maina buri iki nobody is withdrawing money by force, by coercion, by intimidation. It is not possible. Koruare Meru County, I think ringi for a second day to lose about 9 billion. I mean 9 million to lose about 9 million. Mantu netu ya kenda gavana onania perception ebura MCAs besaidi newe tukwirenge neo iratwari na government sponsored maandamano ito lose another about 5 million ndato na chia thirikari yongwa yecho antu baandamana ontobra mibitatu bwalite muno nimpathukano katika munini wa gavana Mutumanto Ithinkia na gavana Meru Kawira Mwangaza. But at the moment kote muntu uraumira between the governor na deputy governor auga kwina thina na batu tutikumenyera kwina thina uria nandi niki gitumi munini wa gavana Kinyawe atonyithitwe kirerwa reruru ukangwacha kurira Mutumanto Ithinkia ukangwacha kurira mwana wetu akirira ukangwacha kurira mwana wetu urotomba kukiria sauti aitetera ndikurigara muno ndikuigua deputy governor na utunywa ngari no mtu mirane ririrwe ngari-ine akinyeka rero akiorwa kwina thine ndio kuria kinyeka rero akioro ri ageciria andiki yerwa mirete mba kurerwa ngari-ine kinya mutuma wetu antareke oteke finance na laengerwe pia wawe haingwa ofisi yewe yaingwa ibo tokona kula Kawira kinya kwa wakoi kinya kwa wakara no aja neonto bakuga Meru bukwijira na nderu mboro Nyambene County rukiringwa noroke ya uwe kato koita na Meru tete koita na Meru toki akuwa to ewe Nyambene County tendu ereo ne itare kinyetare antweko nimbejete kuigwa ne atega mbere kuga nonto batu tugwete kaneria to account chiethro edijere account chieto ithatu ekethora rimwe Nyambene enge kethora ndera ba Meru ebukugira kanegere to imenti kaneto bure nerenge nara darakanivi turuoge agwethera gavana ni mama akuremo kwaya ninto bya Meru County bya nene na ategeria to wewe county nginya tu county number 40 na kinyana baraba kubuto bone ko kwetia atia kwa nkumato onto bobu nandi ni bamukirini abunge ba Meru na njira iji nande ukeja kuthura county Meru kethura kikawa no mwanga turinge kura se referendum kana Meru mbe kugwata mbaru ni county ingiri kwenda onto bobu tugwitikaniria na uria mheshimiwa Mpuru augire twithwe twina county igiri ndene ya Meru na egita igiri jitere tukambiria mutaratara jwa kuthithia mantu jau na ijo tukwaraeria thaiji tukwenda Meru igano kaire jaire ndakuwa agenda ya kwithura kwenda county igiri ni unstoppable nonto county igiri tuthu county igiri ni resources nethera kuri muntu umwe ni mutongeri othuri noe ugutenga area ethro Nyambene kana gatenga imenti muntu wengo no wina makosa te ante ba imenti kana ba Nyambene bena makosa muntu ou uri okuwa into bietu bya Meru no batiaga ebinganene ora muntu onde akethwa ara commodity ndikire maendeleo jara twinacho na siasa iji ikethore kigwata mwanki nkuruki ukeja kwithora uterero Nyambene aja ni orwitirite deputy governor twamedetera monga mwisho
na ithuĩ thĩ tũkwambĩrĩria maandamano ũtĩkũita ses Nyambene tũgwatanĩra bũu Jumaa cionthe maandamano kawere ndo tũthirie nete atĩa na naibange thaa irĩkũ thai tũgwatanĩra. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kiri mathithio jawe na rwari rwawe aronekana bari macindanone na senator wa Meru Kathuri Murungi gituminya kuronekanete kau kethwa kwenda kuringana mitwe kiri micemani ya senator Kathuri Murungi na jo mukuru wawe Murega Baichu ure nandi wonekene akinengera mubango jo kolea Dikana mona jajo the nandi Mugambi Manyara mwandiki munene wa kiama kia Ambas kana DP ni gatari ya ite gavana na kinyau gite nejite niria actually August yetigere mieri ngana iri mwaka jo mwende nda kumwa yo lindo lakini report ya kwa iko tayari na no mkuendelea kuongeza more information lakini August undika ni tariki 15 mtukweu ateto wako tiria mwaka mtukweu ronka muchogere byoli bya byonde na mbere ya Meru itete mbere na manto ja oversight kagetikiria atomatomwe utumba gutumwa na mbeche cia Meru bilioni 14 ende ugote kwenda gutomata mwe tumenya kethani guki na nandi kiume kikithira rwimbo ironekerero kiringwa na rwetikirwa na kwa bibiri bithiri nandi kaunti ya Meru irionekana cia sena cia Matinda na ratukinyite nandi musibi jojo tutatwika kwa gwetera nandi nitukembe kiume kibutatu imbie kethoro gichiumiria Muthuri Muriuki Gichungi gia siasa.